Okay, jom sambung. Sekarang ni kita nak discuss the function of organelle during production of extracellular enzyme. That means dia involve secretion lah. Dia involve rembesan enzyme keluar daripada sel. Jadi this part sebenarnya kan kita dah discuss dalam chapter 2 dulu. Dia punya point pun exactly the same, from ribosome to RAF-ER to transport vesicle, Golgi and secretory vesicle. But that's okay, jom kita buat revision juga. Jadi since enzyme ni ialah protein, maka dia bermula dekat ribosome, the yellow dot there. Tapi protein yang ribosome hasilkan ni, dia bukannya functioning protein. Dia belum finish product lagi. So protein tu perlu dihantar ke Golgi dulu sebab kita nak buat active site tu supaya protein tu berubah menjadi enzyme yang dah siap. Jadi nak hantar ke Golgi, dia kena hantar ke RAF-ER dahulu. So dia kata sini lumen maksud dia that space inside the RAF-ER. Jadi dekat dalam tu protein akan di-packed into transport vesicle. So kalau kita zoom in, sebenarnya kan yang ni dibina daripada phospholipid bilayer. Benda ni disynthesize oleh RAF-ER lah, dan dalam tu ialah kita punya protein yang belum siap. Okay, jadi transport vesicle akan transport protein from RAF-ER to Golgi. Bila dah sampai dekat Golgi, the vesicle akan fuse with Golgi. So bila dia fuse, the content which is the protein akan dirilis masuk dalam Golgi. So apa Golgi buat? Golgi akan modify the protein. What does it mean by modify? It means dia akan start fold the protein. Dia fold, dia ubahlah structure tu supaya membentuk active site. Jadi bila dah ada active site yang spesifik dengan complementary to the substrate, maka kita kata enzyme tu dah siap. Alright, so when we have the finished product which is the enzyme, kita kan nak secrete the enzyme out from the cell kan. Jadi kita akan pack again. So Golgi will pack the protein into secretory vesicle. So the vesicle will travel from Golgi to the plasma membrane. So sebenarnya the structure vesicle sama macam vesicle ni, phospholipid bilayer. So what happened here, the vesicle will fuse, okay, will fuse with plasma membrane. And they actually become part of plasma membrane sebab diorang dibina pada komponen yang sama. So after the fusion of vesicle with plasma membrane, the enzymes is secreted out from the cell. Jadi contohnya enzyme ni digestive enzyme. Yang ni yang boleh digunakan untuk digest chicken yang awak makan tadi tu. Siap. So that's the production of extracellular enzyme and the function of organelles involved.